tunamuita Njeri wa mafuta. Mutongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja Raila Odinga arenda President William Ruto gucokia ngirimiti iria yari kutene ya thirikari kwandikanira thogora ya maguta na thirikari iria maguta maumaga. Serikali ya Kenya hajaweka mkataba na serikali ya Saudi Arabia au ya Emirates. Hii ni kati ya wizara ya kawi yani wa Kenya na makampuni moja ya Emirates na nyingine ya kule Saudia moja inaitwa Aramco. Odinga augite thogora ya maguta iraterebo ni ministry ya binya wa kubuthira na maguta gwikiranira ngirimiti na kambuni kiumbe kuma kuri maguta maumaga undu uria weigirite ungumania kithiururi-ini kia maguta. Makampuni yote ya kuuza mafuta walikuwa wanakubaliwa kushiriki kwenye tenda. Kufanya tenda alafu unachukua yule ambaye kuna bei ya chini zaidi. Sasa hiyo kampuni ndio inapewa ruhusa ya kwenda kuleta mafuta na kuwauzia wale makampuni zingine hapa. Ikifika tena baada ya miezi mitatu hiyo tenda nyingine inafanyika namna hiyo. Lakini sasa hiyo imetolewa. Sasa serikali ndio inanunua kutoka katika hizo makampuni mawili ya Saudia na ya Emirates alafu inakuja kuuzia watu hapa. Kuringana na Odinga, kambuni ithatu iria ibeto marua ma kugura maguta mabururi-ini manja ikoretwo ikithema kuriba magoti murigo uria urakuithio a Kenya na gucungiriria thogora wa maguta kwambatĩra ona makiria. Some of the companies charging the higher prices deliver more cargo than they were contracted to deliver, forcing Kenyans to buy more of the oil whose prices are inflated. Hence the permanent high prices of petroleum products. Ndumiriri-ini ya Odinga augite komishoni ya kuburana na ungumania na rubonge rwa uthuthuria no nginya mabitane na turiani me thogora-ini ya maguta kuona kwaye gukoro nikyo gitumi kinene mabururi maria turigeinie maraguraga maguta guku bururi-ini meberetio wonjoria-ini uyu. Asanteni sana. Ngwatanĩro ya Azimio la Umoja ikurubanĩtie thogora ya maguta na wongerereki wa thogora wayo kumana na ngirimiti iria thirikari yagite gwĩkĩranĩra na mabũrũri ma Warabu ikiuga gĩkĩ nĩkĩo gĩtũmi kĩnene gĩa kwambatĩra kwa thogora wa maguta bũrũri-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV kuma kaunti-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Mercy Wadia wa Mũrĩithi.